rep hapo kachatri jongka Hill Farmer Union ni wan kenang mentakasni hang ni ha District Council ban ya kendo kerpang ya UCEM berkumjuru ya IM jongka market nak kementaban ai kublai kerpang ha kebedi berkejing i jungi ya kejing mi kubor dangshen ha kaba nak liang jong ulat kejela ula ai ka asen dan ni ka jingmenjur nak kementa kene ka market ak nama kawai ni ki benta ka bakan thuplang ha kene ka ak kalong nak kementa ban perking dan ni ban mana ha ki bedi beke jing 4 kilo ka biju pedeng nak kapor sekapor ha ki bedi batki marnet ki jongi ding ingi snu ban ai kublai ke kerpang balala ban pelong anye kene namar baro sikata jingi kun jungi kum kinong rep kalong ban pendu no ini jing 4 kilo ndai ha bakam don ka anye ke babiang kalong ke bae ban pentrikam de ita iwe hingi wan kenang ne ban ai kublai kerpang ya IEM jong market bala simkhyai kene Hawaj ya UCM berkumjuru klem da klet ya iba titos iba dei UCM barim bama iru iladan bentah ka bedi berkejing penkrek ya kene ka an kumjuru ngi snguthu ba nakliang jung IM o ilabata yang ni bagadon bentaru ka sorkar naka bentaban pelong an ya kene ti ya ka sorkar ngi ai kejing ai kublai sakawairu ngakwa ban ai ka kubor ka basyai ba ni kum kinong rap ngimdon kono ka jing bu not ane inong hi kim dei ban pau ya ke jing ban snusi yangi bang ya kon ni ka jing 4 kilo bat ngidi ban ilong perlok bat kinong hi ngim kwa bakan don kono ka jing ya bu dak sni bat kinong hi klem kinong hi ngir kinong rap ngim terai tang ka jing tepat kolong ban 4 kilo tingi ngai scam ban le chakmat leng bakane ka an kan pendu no ya kane ka jing 4 kilo ke bala pensngu de kinong rep ba kenteng haba kila penrep shispa de shipol haban ai no yaki bat sakawairu haba ngiyo i yaki marep ki bawana syabar kum upan haba latho sanpo kilo haba lithiet ni thiet hi sanpo kilo de kadi balong kumju iki marep ki jungi sakawai ngira sukumen mentakasngi namar ba omdei na IEM lamatai yangi ba omdei tang bakadon ke jing batai ke jing 4 kilo dari lap suru hangne hakaan bakan don ru ya kata minimum support price hakaba ngi kuminong rat minum syak nyet dortan ya kenero ngida ai kublai kerpang namar ngim sim kmil ti bakan sulang ini benta hakane ka at de nagleng jungi kum ka Hill Farmer Union ni ai kejing kublai ka kerpang i kum juru ia ICM baro bala sim kyai kene dan ni kedika benta dari lawan ya kendu ya di ICM ai kublai kerpang shisha yaki ba mla ban ni klemut duri ba mo kindawan hagani ka dur ban ai kublai yangi kani kalongsha bangiru ni dak ka jingkemen na kalyang jonga kum ke IM in charge of market but kam tame na kalyang jonga isi brokaway but ya CM jongiru iba mla abandon lang ren ka chupat ni menta ai kublai kerpang i ru kumjo but na kalyang ka jonga hoy ngala de brief but ngaladap ai ki important points ki ba habede bat kanika at ka ba dangshan ni layo ya ka asen na ulat jong ka jela ti ka benta ka basa hi menta pat kede sambangin shu hab bangin notify ikine kala aya chakmat bat puno pat ba yin pentrikam da ka ba perking mo makani kala de ka an dengan nakalian ka jonga kum ka IM in charge ka market ru bat ke isi ru barakawai nga kerpat rip ya kinong khairu ba makiru long kin smutho dan ba umdei ba om ba ngile shileng khmat yano namar kani hi kan kawanra ya kata ka jinga smutho jingmut hapde nong rep bat unong khai dengan its kem banang ni shakmat kinumi ishu kinu ki kendrum ki kendram ti nganom kren jrong namar ba menakani ru ngala batai shailut abai dei ka main objective jong kani ka act ka bai dei na bantahi nong ram ti bangang its kem ba kisni kisnam ki banman lingba kani ka act bale seru yo nginang la shushu ba tama mo namar kani ka di ka amendment act ti ngang its kem ba ha kisni kisnam ki banwan ru ngatarai ki nong rep ki nong khayi kinsa yo ya kata ka no kata ka belasandur habe na halor jok kani ka at kanum don shu kan ka kendung ka nang ni shakmat